Lanjutkan ngoge pengogenta Injil Yohanes pasal 8. Sioge Yohanes pasal 8 ayat 10:2. Mekaken cerita Yesus mekap terang doni. Ras kitar toto. Buku si badia si ibreken di bata kami kudoni. Sebab sanga Yesus rih kudoni lenga kami lid idoni. Maka juga kami buku do. Cerita maka itandai kami mo di batas itu tuhu si pernah rih kudoni enda. Maka lanai kami kehilangan. Banci itandai kami di bata kami dai. Gegeh manusia la bolit gunana. Gegeh sasibadia ngenca banci babai kami ku kegeluan sirasa lalap. Arah itandai kami di batas tuhu sebab kami enda mekalak perdosa. La itandai kami di bata dung nanggo papa kami kerinana akap kami nggo di bata. Maka rekam kudoni kelah ulanai kami papa itandai kami mo di bata sinepadoni ras di bata simreken kesah kami ras di bata siringan isurga man bandu me kamir toto. Amin. Yohanes 8 siogema ayat 10:2. Yesus mekap terang doni. Ngeranaka Yesus man kala sintermenina. Aku kap terang doni. Ise ngikutken aku, ia lo kena meterang si mereken kegeluhen, janah lanai ia erdalan ibas gelap. Ngaloi kala parisi man Yesus, kam ngerana karena dirindu jine, maka labu tuhu kesak sindu Ngebanci idahandu kesulitan kalak jahudindai nandai Yesus. Ngalui Yesus, amin nagia karena diringku aku ngerana, tuhu nge siku katakan enda, sabab kutuh nge ijanari aku, janah kuja aku lawes. Isalah kulihi, tapi kam la itu hendu. Ijanari aku, janah kuja aku lawes. Isalah kendu kala rikutkan pengakap manusia. Tapi aku la isi piku salahkan. Bicara kuadili pekala. Bujur nga keputusan ku sabab ibas ye labu aku sisada bapa sinuru aku ras aku kap ibas undang-undang du lit kap tersurat maka adilit 2 kala seri katana tuhu mesi ikata kena bagaimana aku ngerana karena diringku, janah bapa sinuru aku pe ngerana ngekerna aku. Nungkun kala ndai, ijakin bapandu. Terjawab Yesus, labu itandain duaku. Jana bapangku pe labu itandain du. Maka labu pernah kita lupa. Memang kalak perdosa, labo itandai na Yesus. Labo itandai na Bapa sini surga. Erdosa ngo papa daramina me dibata silan pa ian dube. Terjawab Yesus labo itandai duaku, janah bapangku
labo itandaindu. Adi itandaindu aku, bapangku epe itandaindu. Karena si enda ikatakan Yesus asum ia ngajar dengar ibas rumah pertoton deherkan peti ingan nusun persembahan, tapi labu ICP nangkap ia sabab pak sana langa seh. Setiap kali kita ngoge, setiap kali kita mengikin kata di bata, ulah kita salah. Sadang catu junna gelah banci si tandai. Kuaka teologi lah nabu banci kam sanksi. Entah kur gereja dia kam, entah ogen juga pustaka Sibadia, gelah banci si tandai. Di bata si nepalangit rasdoni enda. Di bata sirbanca kita tubuh kudoni. Di bata si mereken kesah maka banci kita geluh. Di bata si muat kesah maka manusia dai banci mati. Terutama kalau kuakaklah banci lam rincuh kamnan desa. Eme di bata sirban surga. Gelah kuje kari injagi stading kendoni enda. Di bata sireh i surga nari. Jadi dibagi. Entah pancing kita rukur-rukur. Kamar minggu, aku per minggu. Kampeng oge pustaka Sibadia, aku pengoge pustaka Sibadia. Gelah si tandai. Kuaka enggo menjile kal caranta ndeher ngoge ras pustaka Sibadia merincuh kita si tandai di batandai. Makanya jendai katakan Yesus tentang dirinya, umpamana ku oge saja ayat 14. Ngalui Yesus aminagia karena diriku aku ngerana tuhu ngesiku katakan enda. Sebab ku teh nge ijanari aku janahku ja aku lawes. Tapi kam lai teh ndu ijanari aku janahku ja aku lawes. Bakap labu mesra siakap badi bagi. Lakin tak kala ende janari rihna Yesus. Kam rasaku kuakap kam tak dunga. Ijanari kirihna Yesus. Ku oge jenda sanga iar cakap-cakap ras Nikodemus Yohanes pasal 3 gelah adi si tandai biasana mah adina kita ketutru gelah si tandai kala kam ijanari kin rehndu. Maka kata kena aku tanah karo si malam nari ku tanta arah dalanku 3 binanga. Kita tading ikuta sadenda aku bapa sianu. Maka dikujah kam sehingga kam ku rumah ta. Siteh ijanari iareh. Kai mergandu, kai gelarndu. Adi sanga Yesus reh kuduni enda, maka musti kal si tandai iya. Tapi masalah kala enda bas pustaka enda, ni nandai kai. Tapi kam lai tehendu, ijanari aku, janahku ja aku lawes. Ipandangi na Yesus, ikritik na Yesus, icubai na Yesus, gelaban cidak nalah kenia. Tapi lai tehna ijanari Yesus reh. Maka bas Yohanes pasal 3 man Nikodemus penting kal enda ban percakapan antara Yesus ras Nikodemus ngerana soal ijanari kin rehna Yesus enda. Isi pelabu pernah ku surga. Selain anak manusia sinusur i surga nari. Anak manusia rehna i surga nari.
Nggo tandain du Yesus ndai isurga nari iya reh. Maka ni nandai adi nggo itandain du aku, bapangku epe nggo itandain du ngkai. Ban bapa ringan isurga, ia mempetandakan anak, ia mempetandakan bapa adi reh ia kudoni. Tapi aku pela tandain du, kuga ka tandain du bapa Ijanari dagirihna Yesus. Koge kajenda Yohanes pasal 10:4. Nina ayat pituna. Adi aku enggo itandain du, bapangku epe enggo itandain du. Ginwari nari itandain du mu iya. Jana enggo pe idahdu. Yesus reh isurga nari. Maka banci itandai Bapa sini surga, ban guru sekala anakna manusia petandakan gelah hadir toto kamku Bapa sini surga nindu. Banci itandai indu iya. Enggo di Yesus ndai reh surga nari. Ku akap ngom cocok kini teken ku enda. Ban adikala si surga nari reh, maka bancing kita babana ku surga, bantah kena dalan ku surga. Kau lagi lebih. Maka bapa sini surga nindu, Yesus ngencari surga nari, arah Yesus ngencari si tandai bapa sini surga maka aku yakin ngaku, adi Yesus ri surga nari, ia di batangku, babana mekari aku ku surga, sebab nabi-nabi si debana. Lalit sada perih surga nari, maka ikumurukun mekrinana, ban labo banci babana kita ku surga. Ban latak sadalan ku surga. Maka besar sungkun doaku, riahna ku akap, mencagi ku begi mengenai Yesus, ku tahlid surga. Dan sejarah dunia tidak mengungkapkan di mana surga. Maka engkau bahani na pelatakna soal surga balaki nang kana, tapi biar kaya lataksa. Ugani ndu ngatakan calit surga ya. Ku akak laban cila katakan du, banina Yesus ia ri surga nari. Jana mulih kaya ku surga, maka tek akulit surga ndai. Si tuliskan kau, penting kau adi sitah Yesus ri surga nari. Sinin kau pemana Yohanes 8 ayat 50. Maaf, Yohanes pasal 6 ya. Sana ri surga nari enda kepekan penting kal bas pemikiran kala Yahudi. Ban kalak doni cakap na kalak doni, kalak sorga cakap na kalak sorga, kalak Inggris rih kukutan tenda cakap Inggris iya, kalak Indonesia maka ia cakap karo rehku beras tagi. Seteh toris ndai ban cakap na cakap Inggris, seteh kalak karo ndai ban cakap na cakap karo, kalak sorga cakap kan sorga, kalak doni cakap kan doni. Si teruskan gelaban cikari si idah terdauhkan. Sebab usur kal katakan Yesus mengenai ia reh surga nari. Sangabanna 5 roti 2 ekor ikan pe ngaranakangi ia soal ia reh surga nari. Koge ayat 41. Yohanes 6 ayat 41. Perbahan ikatakan Yesus, maka ia meroti sirih surga nari, cengut-cengut kalau Yahudi. Yesus roti surga nari. Nina, ma iya kini Yesus anak Yusuf, si tandai kap nande naras bapana, engkai ka maka ikatakan na ia reh surga nari. Engko tanda endu Yesus ndai. Kala enda engko bestur ia man roti, tapi la itah nama ka Yesus enda reh na surga nari. Sebab kata kena
roti sirih i surga nari. La tandaina si mereka roti ndai. Maka nina ma iya kin Yesus anak Yusuf si tandai kap nandena ras bapana. Engkai ka maka ikata kena iya reh i surga nari. Yesus ngoku tandai kam reh i surga nari. Maka banci kepreken bereken du 5 kibur roti enda bestur 5.000 pala. Kujei mendai aturun na pengangkanna. Pengangkanna isi tandai kap iya nina. Secara manusia tandai na Yesus reh i Nasaret nari. Tetapi aslina kata jadi manusia lai tehna maka Yesus reh i surga nari. Maka kari pendungi na pengin dukang langsung mulihka ia ku ingan nandube. Si sambung ka terdauhan gelap banji reh bagisna pengangkanta maka Yesus ndai reh i surga nari. Ayat 50 bas cerita roti ndai kakak Tapi roti si reh i surga nari lah bagi. Kala siman roti enda lah pagi mati. Aku meroti si mereken kegeluhan si reh i surga nari. Kala siman roti enda ngeluh merasa lalap. Roti si ku berekene mekap dagingku si kundesken gelah terkelin doni enda. Yesus meroti si reh i surga nari maka banci ya disyaloken ia sidat kegeluhan i surga. Roti doni mereka kita geluh i doni. Roti surga mereka kita geluh i surga. Si teruskan ka terdauhan soge kagia gelah ulah sila. Megi kata Yesus enda rubat kalak jahudi sapi-sapi iya nina. Kugang ibahanna mereka dagingna gelah sipan. Siningka terdoken. Maka melala kari idahndo Yesus ndai labo idoni nari. Jadi kuga Yesus enda penduduk surga jadi penduduk doni gelah banci selamat kena kamu rasaku. Kogeka ayat 50 sada bas Injil bas roti ndaya 50 aloh terakhir. Ya, ayat 50 aloh kogeken mengenai roti ndai kak kene. Enda meroti sireh i surga nari. Labu bali ras roti si ipan ninindu nai. Ninindu siman roti nai mati kange. Tapi siman roti enda ngeluh merasa lalap. Roti surga banci mereka kita ngeluh i surga. Roti doni banci mereka kita ngeluh i doni. Dua na enda i bereken Yesus. Sanga 5 roti 2 ekor ikan besur kulana besur pertendinna. Ijakari Yesus mati guna dosana. Gelah kerinana upah dosa kematen. Tapi kalau situ man Yesus Kristus ban pemeredi bata maka sidat kegeluhan si rasa lalap ibas Yesus. Nggo tanda indu Yesus ndai ija nari iya reh. Ku katakan man bandu sebab ku tengah ija nari aku janah kuja aku laus. Tapi kam la itanda indu ija nari aku janah kuja aku laus. Selanjutkan, isalah kendu kala rikutkan pengakap manusia. Tapi aku la isepeku salahkan. Ingat dulu cerita perempuan berdosa arah lebih. Isalah kena bandat cair lua-lua. Secara manusia isalah kena kalak ndai. Tetapi reh Yesus isalah kena kasih nalah kendai. Dan ia persalah ia dilina kakala.
isalah kendu kalak rikutkan pengakap manusia, tapi aku la ise peku salahkan, mulilah kampilah buku salahkan. Bicara kuadili pekala, bujur nge keputusanku bujur keputusan Tuhan Yesus nandangi diberuh perlua-lua si enggondai tangkap kalak ndai reban dosa. Kalak ndai perlua-lua nge, tapi ia dilina ban la idah. Ya makanya Tuhan Yesus bicara kuadili pekala, bujur nge keputusanku sebab ibas yei labo aku sisada. Bapa sinuru aku rasaku kap. Nggak tandain do Yesus dai. Bapa sinuru aku ras aku kap. Ibas undang-undang duli tersurat maka adilit dua kala seri katana tuhu musi ikata kena bagimu pe aku ngerana karena diringku, janah Bapa sinuru aku pe ngerana karena aku. Nggo banci siakui, nggo si tandai Yesus dai. Sebab setiap wari endang kesulitan tak. Kalau perdosa banci si katakan dosa artina la itandaina di bata maka rehma di bata petanda kena mekudoni enda dirina me Tuhan ta Yesus maka adisioge pustaka sibadia gelap tujun pustaka sibadia enda banci si tandai di bata si payo labo cerita manusia ijenda petandakan. Ada cerita manusia, humanisme cerita kerinana buku menceritakan manusia. Tetapi bas pustaka sibadia cerita kenang manusia, tapi gelas tandai nge Yesus dai. Maka dai cerita kala erlua-lua cerita manusia tapi bas cerita manusia dai itandai ndu isi Yesus. Ia masilanalahkan kamera silanalahkan aku ban ia reh kudoni enda guna nelamatkan manusia perdosa dainga Yesus yang mau pembela ma bagi khotbah ta si sambung kerjabab Yesus labu itandain dua aku janah bapangku labu itandain du adi itandain dua aku bapangku itandain dunga nggoda ge si tandai Yesus maka bantu si tandai bapantas sini surga sebablah pernah ipisahkan dirina Yesus ras Bapa lah pernah sirang banci dage tandain du di batandai sabancing kita khotbah bancing si katakan tapi labo si tandai kai si belaskan kita maka kulih kasih katakan Paulus berulang kali karena kami percaya karena itulah kami berkata-kata karena ku tandai Yesus dari surga nari aku ya re surga nari ban lalit kuburna sangaban na roti katakan na aku meroti si re surga nari kalau si man roti endang geluhmu iya Yesus sereh surga nari maka lit jaminan kalau si ngikut ia laban cilaku surga sebab surga ingan di bata maka di bata nai reh surga nari mu Yesus maka bagi Yesus ikandang asu-asuhan ban ia di bata lengape ida kala perbahanan lengape ia khotbah ngomre permakan nembah manbana ngomre orang maju si baswari Natal nembah manbana ban ia penduduk surga maka sanga ia rih kuduni enda adingin cerita Natal malaikat di surga rende
Engkai makalah penduduk doni rende. Ban lateh ndu nambah penduduk doni. Lit sekala reh isurga nari ban lai teh manusia. Ban lai tandai maka malaikat merende. Ban malaikat-malaikat itandaina penduduk surga. Malaikat-malaikat tandaina penduduk doni. Maka rende malaikat-malaikat sanga penduduk surga reh kuduni enda. Yesus sei surga nari. Maka bansi ku tandai Bapa ban penduduk surga Bapa ras anak. Ia mu petanda kenca. Maka dinggo tandain dua aku. Tandain dunge Bapa maka dirtoto kan Bapa sini surga nindu. Pintuna maka payo. Isi kini Yesus man bandu. Kulihi. Ken kerina siendai katakan Yesus. Asum ia ngajar dengar ibas rumah pertoton. Deherkan peti ingan nusun persembahan. Tapi labu isi pe nangkap ia. Sabab pak sana langa seh. Dah sulit. Ngerana mengenai waktu. Langa seh. Pasal itu ayat 30 penggung ngerana soal sadi. Tapi labu isi penangkap ia. Sebab pak sana langa seh. Labu ia iteruh kuasa manusia. Maka kata kena langa seh pak sana isi pelapang nangkap Yesus. Pasal itu penggui katakan ibas ayat 30. Ya. Gui katakan ije maka lai si pepang. Ban langa seh waktuna. Perbahan sih resura-sura kala Yahudi sir kuasa nangkap Yesus. Tapi sada pelapang sebab langa seh pak sana. Langa seh pak sana. Sinin kasa dan hari ayat 44. Indah kape bagainda. Piga-piga kala resura-sura nangkap Yesus. Tapi sada pelapang engkuit Yesus. Harapu dipendek katakan bagi kau. Tapi labu isi penangkap ia sebab pak sana langa seh. Rencana Allah tidak ditetapkan oleh kuasa manusia. Maka lapang ICP si penguasa-penguasa ibas bait Allah bicara enggope akapna salah lalit kaipe gegehna erban man Yesus ban ia ngesiri kuasa siri isurga nari tapi gelah banci jadi surah-surah Bapa sini surga maka nina nggosik pak sana anak manusia harus dipermuliakan. Yaitu Yesus digan ia jadi roti surga mati ikai persilang. Maka na banci idalankan manusia. Adilang labu banci manusia reban kaipe man bana. Harus manusia mengikuti rencana Allah. Maka isi pelapang nangkap Yesus ban langasih waktuna. Karena ia penduduk surga, lit tujuan narih kudoni, aku anak manusia diutus Allah ke dunia, labo guna menghakimi, tapi guna menyelamatkan. Maka ngusih wari keselamatan, maka na pangkala ndai, nangkap Yesus, ras babasa guna ia mati ikayu persilang, ngendeskan kesahna, nebusin terem jelma, ia meroti siri surga nari. Gelah banci kamras aku terkelin. Enggo medage si tandai Yesus dai. Banci ngedage turi kendu isi Yesus. Alu bagaimana maka enggo terkelin doni enda ban reh di bata dung nasi tandai ia. Man bandu di bata singgo reh isurga nari. Mulih kakam ke surga, cimaklah pusu kami. Gelah arah enda pengangkan kami itandai kami kam. Lidoni
lit kaingan kami surga, lit roti ido ni enda berikan rezeki. Tapi roti i surga nari mekula ras daging ras darah sendiri guna nasabkan dosa kami. Maka banci kami bangkit ke surga, banlit pengalami dosa. Ibas Yesus Kristus di bata kami dai, ngaku kami. Maka kamreh i surga nari, mulih kakam ku surga. Amin.